clear tu te chi bai le ve kule tuntum kan video a chuan Besil Broadcast Engineering Consultant India Limited Besil Ministry of Youth Office New Delhi a thok tur MTS housekeeping staff le group depot strang naruak dil theite tuntuma hianin kan en ho le don ani BSCIL Besil Noya naruak strang dil theite han en masaila pakhatna chuanin MTS post somthum le pahni arwaka MTS kanti kha multitasking staff post somthum pahni arwaka housekeeping staff post somni arwaka mali kanti heng hi chu klak ang deuh chi field staff ang chi khan nia post pakhat arwaka supervisor post pakhat arwaka garbage collector post pakhat arwak bokani ti chuanin post work zong hi post somnga le panga ani dil theite han en leila dil tu chu kumsom pariat atang kumsom thuin kar ani turania ST SC keni tribal tan relaxation kha ashani na omlova kumsom pariat atang kumsom thumin kar khan general angin an dil top donani thiam na ngai te han en leila MTS multitasking staff dil tur chuanin class 10 pass metric pass ni angaya housekeeping staff te mali te garbage collector kanti te dil tur chuanin class 5 pass chin ni angai ni supervisor dil tur chuanin bachelor degree graduate kanti kha hatiang degree kha nei angai bokani hlobi salary han en leila MTS kanti ho khanin thlatin cheng sing khat sang sari zanga somthum le pasari an hlodona housekeeping staff mali garbage collector kanti ho khanin thlatin cheng sing khat sanga zakwa le pariat an hlodona tin supervisor khanin thlatin cheng sing ni le zakwa somsari le paruk hlo ala donani selection process han enila selection process a hianin a written test dona tin interview pom donani form kan submit zoa unapprove zoa khanin Besil kanti kami official ho khanin SMS inemo email inemo minon share tir le donani khakha kan lo ngai chang donani application fee han enila general tan cheng sari somnga ani dona amero chu pakhat ai tam extra post kha na kha kan dil du ni chuanin apahni na pathumna khanin cheng zanga zel kha extra post a khanin se na ngai bokani tin STSC tan pakhat chau kan dil du ni chuanin cheng zali somnga ani dona pahni pathum pali post sang kha kan dil kop du ni chuanin cheng zathum zel kha pakhat aya tam dil mana khanin choibel zel angai donani online atanga registration kan ti rualin tuna application fee kan ti te khapek turani dona nichina kan soyang khanin post pakhat ai tam kan apply donin extra choizel angai donani hakashia turani apply dan turhan en leila online atang apply turani dona Besil online registration portal chu video description a hiania link kan da chumi atang chuanin kan apply don nia tin direct apply na tu link hi nichina kan soitang khanin video description a oma tin form te advertisement kan ti te po kha download thein om vekani ti chuanin form kan fill up zo hnuwa khanin Besil official email chu contact us @besil.com a khanin kan documents te kha scan in kan thon levek donani ti chuan last date of submission hi tun thla ni som sahni le somni pakhat December ni som last date of submission ani donani online atanga form fill up thiam lo le har sal neite kanomani chuanin hemi video comment section lama hian kan lo soyanga tin membership join te tan athlonin application te pokha kan ti sak thei donani membership join du kanomani chuanin description a hemi video description a hianin join na link oma kan lo join mai don nia